Ebi byona bwambirwe Kamiishana kanono Reverend Dr. Duncan Zimugumya owabira ryo mujenyi mukuru y'ishomero rya Kasinga Center for Higher Education eri binje bari kumanyanga rya Kasinga ce aha mukoro ogwo kumusibura ahabwemerume yakorira ishomereri obuyabira kiru principal bataka mukuru zo kuzaha mwanyo gwari mu bwa hati Rasha munonga ahabwa ishomero ryitu rya Kasese ery'abantu abinazi batahirire bakatematemo twana bakagwita n'abandi bakabatwara nutero muranga eyimwe na munonga amashomero agaryo muhati echo kucukubaho kikire kitwegese security twongere mu echo kubanza security twegese abana ubwira unamazira nkegese abana ukugira ngo berinde bo bonka bamanye kwerinda baro umuntu batakumanya barakuke kumugamba aitwagera kwandikira ebi okurugera hamugambirizo wa polisi omwihanga Fred Enanga ahamize ngo polisi ino omuchoma basigazi babiri bwanyuma yo kutambika ebibaruha ebyabahekera omwishomero rumwe mu district ya Sheema omuntu akahandika ebaruha yakitwara omunaku era okugira ngo itoba ADF yayeta n'izina yeta general wa ADF Allied Democratic Forces yagira ntuza kwatakinga tosi abana mu mashomero ashatu ishobora kibuza kugamba izine ryaha gari yabiri naga primary ya senior ryaha gari yabiri garakasese Kamiishana Duncan zi agarukire yarabura bakuru b'amashomero ngo bareke kwetwara nkabi n'amahembe batyo bakabona abonesa abashomesana nabeji nakorise kande champisi so mugisha mwinji ahabwe mbabaza mukama no kugira ngo nkakunda buryomwe abantu abokora mu compound nkaba mu bwana inita karye kumuramusi yo mu ngaro nangu nabokora mu compound nabokora mu rutoke tubareta bazo mu rukiko rumwe urwa staff meeting nabo bashitama nabazadiguri urabachukunda aha mukoro nugwe gumwe ishomerere rya Kasinga ce ribirendi yacira abajungwe mpabwezi abarukwera beje bari kuri ngo muri 200 omwishomereri kandi ababombekire bamwahabizimbe abahabwira beje okumanye bibarukwenda. What you do these next few years can determine the rest of your life. You are doing now, you are building those building blocks for what you will do the rest of your life. Bad sponsors ababatunga bashishora abana bishomera school fees kandi abana binjo nabo no kushoma baherze kandi ntugumuza munaburu yari umupatanaringa nabo abontunguka yishomerera abebembezi bishomereri bakwasize Reverend Duncan Zente nkakasimo kemerume yabakorire kandi basimire na government ahabwo kubafaho bakabombekera seed school sima kandi tugisima ahabwa project na munongeje ya UGIFT gutombekera seed school mu shomereri hati ibizimito areba batandikira gushakara nawe kika cyangu cyo kureba ibizimbe bintu batwatani twine bugarukiro bya twatwinaha aba America abicibina cya bad abatombekira bizimbe mwe ko bakana bashemerwa na nimcyo yabani ryaha. Wow, thank you amakuru agagasha kwa Mike atwakire.